Mistress. Gathemba ni tea master, huyu ni tea mistress. Simunikubalie tu nilete Muthoni awasalimie kabla nihubiri. Weka mikono pamoja, tumkaribishe Muthoni wa Kirumba all the way from Kameme FM Shajamoka, aje atusalimie. Na korogwe ono inyihio uhe joy. Kana mutu ari haria wagurire akorwo na teo. So nduni thaka muno na wihumbaga wega. Muda akiwa ni uguruka mweri we nana. Pigieni msoo makofi mazuri anapokuja atusalimie. Wewe tono wagurire no alia nayo. Amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord again. Wapi nduru ya JCM. Thank you so much. His Grace Bishop Ben, my brother, my friend, my colleague, my everything. Gayadhi na bere na gukurathima. Reverend Joy. Wagwan. Ja. Eh? Idetu ya gai. Wow. Wow. Thank you so much. Mariamo the gufagite kugane matharuka. Tondu Ngai ni aturuiriire. Ni kuri muici na mucuthiriria. Agire uti my brother. Akorwo ni muici ndiki. Ni ndirenda kumudedicatera rwimbo rwa evangelist wi guku. Ikione mwatuo ni athina. Atondo Ngai ni Ngai agutore ki ithitiguo murata waku amirwo na ithu tukamirwo ona twakorwo turamirirwo kumukira no ithu Kameme ni twendete bishop witu muno muno muno. Nimutithikagereria kwarahuka. Wapi nduru ya kwarahuka ndio asikie mnamsikiza. Koune atorehagira comedy ithitiguo na ithe ndathia wega kogwo nitukwendete Kameme nitukwendete wa Kirumba ni akwendete Adrian wakwa ni akwendete no amuheire Bible kogwo nitukwendete muno na ni njwe Ngai na waguthie na mbere na gukurathima. As you fight on, we are behind you. And I just want to dedicate that song. Ciugo icio na chorus hiyo. na matuma kwa uria wikaga maundu aneka etio ya tene Ngai wakwa nowe waikatire thuiria ciarinagia cia gariurana naria maragariurana na ni Ngai arahuka oe kona itimuria nowe nao arahuka oe maitho makwa makaoere kera Ngai cioneki ciakwa na cikarũgama magĩgũcaria gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka oe kona itimũ rĩaku rũe nao arahũka oe kona itimũ rĩaku. Thank you so much. Ngai amũrathime nĩ ngatho. Now, I'll just give you this gift, you and Reverend. God bless you so much. Amen. Pigieni Muthoni makofi mazuri. Kwi maundu maingi itoi no nie ni njui kuri andu manyendete.
Praise the name of the Lord. Na niĩ ndĩratuire matua makwa gakũrĩra kana gwĩthĩnia, because I know God will never be defeated. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo niko na nguvu ya kumtumikia Mungu mara tena, kwa sababu Mungu anatupenda. Praise the name of the Lord. Pigia Muthoni makofi mengine mazuri. Amen. Aitumia maangenagio ũrĩa marĩraga. Ndigirĩrani. Atumia maangenagio ũrĩa marĩraga. Ruko nĩ ndũng'ũ ũgũkĩte haha kũnyũmĩrĩria ngĩagamba wai. Na nona atumia maragĩra maithori haha na rwara atĩ. Maragĩrwo kuma gĩthima. Korwo nĩ ibu ngĩrona. Thank you so much, Baby Top and Jackie, for coming and joining our church today. It shows how much you love and adore this church. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wakati huu ningependa tu kuuliza Ndong'o, niliandikiwa message na mheshimiwa Wachera sababu alichukua watoto 40 but so far umempatia 20. Aciarira muthaitha inyuĩ mwĩna ciana citari cirathiĩ thukuru na no ithomithio kothi cia moko, technical courses, negerai Ndong'o marĩtwa tondũ ndĩmũhe nabathi thĩinĩ wa Technical Institute ĩno ya kaunti ya Kiambu, na nĩmwe maratũthomithĩirie ciana ingĩ na nĩranjirie gũthiĩ mawĩra. Ndamũthaitha tu negerai Ndong'o marĩtwa ma ciana iria thĩnĩku na no ifundithio kothi cithiĩ cukuru as from next week. Rĩu ngĩhetwo mĩaka ĩrĩ, ithe wetwo kuone mwana, ni wazazi wangapi wako na mtoto anaweza funzwa technical? Na kwa nini hamjakuja welfare office? Kujeni on Tuesday, mpate Ndong'o ofisi, mumpatie majina, tupeleke hao watoto shule. Tukiigataga thĩna reke onori mũtũingate nigetha tuhige tuweke maũndũ. Praise the name of the Lord. Wasichana wengine wameenda salon, wengine wameajiriwa na Jamwas. Huku kwa duka nilipata wasichana wengi wa JCM wameajiriwa kule. Tafadhali pelekeni watoto wasomeshwe hizo courses, na mnajua hizo courses nimepewa bure. Praise the name of the Lord. Na sijui kama kale kasichana ka ule mama kalikuja. Ule mama tulipatia nguo hapa. Kuna kasichana nilikwambia uchukue na hata hako kawekwe hapo kaende kakasome. Praise the name of the Lord. Udosiogi. I will never get tired to see our people getting better in life. Na kwa hivyo Ndong'o, haraka kama unaweza kunipatia majina ya wale watu leo tunatuma waende kazi kuanzia kesho. Agĩkorwo mũthuri tocio nĩ andehera mbia na last week ndangĩronire, na nĩ tondũ endetie nguo iria twamũheire na Shirũ haha, Shirũ wa Mũtuba, na nĩ aratwĩra andũ acio nĩ maracoka gwake makagũra nguo ingĩ tondũ nĩ marendia. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo leo zunguka Afrika tunaenda kubadilisha maisha mengine. Na kwa hivyo Ndong'o, kwa sababu leo sihubiri sana, nataka kupeleka Baby Top date. No nginya gakugiria maithori mtu wa Mungu. Maunyendete. Joy kotagenye ndogu. Dakinya muti ukarira. Kajuri ukulia ngima kana mzee. Kwa hivyo leo tunaenda kubadilisha maisha mengine. That is our core mission. Niĩ ndiĩtĩirwo ndũngĩ, njĩtĩtwo njenjie mũtũrĩre wa arĩa angĩ. Praise the name of the Lord. Na kũrũria ndigatiga gũcenjia mũtũrĩre wa arĩa angĩ. No nawe rĩu gwakinya ndithemba ũtarĩ na mũhiki nĩ ningũgwethera. Nĩ wĩikarire mũno wĩhũgũre haha na matwins no weke mwe hau wĩjibambe. No nginya kũrũria kĩohiki rĩu itiguo. Ndũgĩthũkũmire mũno. Ũragari ũragũra mũndũ. Rĩu no nginya wĩke wedding. Praise the name of the Lord. Na tarehe 2 Oktoba hapa tuko na harusi ya Mr. and Mrs. Jamwas. Wacha wasimame. Hao watu wawili wanaoana
rasmi tarehe 2 Oktoba. Si mtawasupport? Na leo wanaanza mkutano, November, 2nd of November. Na leo wanaanza mkutano wao pale kwa mzee Charles, pale Tosha. Si mtapitia hapo msupport huyu mzee? Si mnajua vile anakuwa na roho ya compassion, vile amesaidia watoto hata kuanzisha biashara za urembo hapa. Tafadhali tuende tuwashikilie, na mimi nitawashikilia kwa harusi yenu. Kwa hivyo you will see my support, sababu ninawapenda. Na siku ya tarehe 2 Novemba tutafurahi hapa. Beauty hidio waithira na wagatifa utuma maswire tene kuthakara tene mundu akuboni ne gukorora ni nona guku no nginyoro wa kibathi hindi yo gutira makania uria ndumekuga tandoega. Siku hiyo ni kurembeka tuwe harusi ya Mr. and Mrs. Jamwas. Amen. Siku ya leo ni siku nyingine ya kubadilisha maisha ya watu. I am a bishop who believes in hard work. Na maisha haya Musilva hayana shortcut. Lazima ufanye kazi. And that is why I normally support washirika wangu wale hufanya kazi. Watu kama hawa akinazunguka Afrika. Moya gado magathi kumaceria bururi uyu wothe. No nginya tumusupport ni mushirika witu na ni supportaga. Waithirendagia nyumba, no nginya njire andu waithirendagia nyumba. Waboi wanjihia haha. Ucio endagia indo cio thaka na kuhinja. Haha wina customer. Ugenda simina ka vizuri siku hizi. Ni uyu udoraga. Hega tawaheaga no ndikanyuaga utuku tondu nako tuna nene atwarithagia akoragwo na marori tamari akomborithagia na hema na jukua wenda wika magongona taru ni njui akubangira Jamwas kindu githaka gwaga kwira andu niki ibu akaga manyumba na niwe twakiire nginya guku uthaka wothe murona ni wira wa moko ma ibu gwaga kwira andu ndagitari uyu wa Samata akona thibitari